E to e whalofa ma whatalo whātu tātou ainga nei vaenga o le awhiawhi tolu suruonu minute te ele tūlai whā, tūlai me tātou taimi, ma lo le ngā rue, ma lo fo i le tau atai, ma lo fo i le Onosai tūte ma whaivol nei aso leo wala malama whai u ngā ruenga o le whianga iai nei vaenga o le awhiawhi, leo pale mai tātou po kalame whauino tātou o nanga MANAI o le MANAVA o ngā ruenga i whanofi le mua i fo i le ngai atu maota malawa e masifoi miso le tātou watu nuu o loa ngai atu whalwhenga ruenga ni vaenga o le fiafi ma lo le ngā lue lewa ngai atu tātou whamalo o tātou whaamnatu masani i lumo penga tawhalangi maise o tātou platforms masani e peona ngai atu o tātou live e fiafi taitasi ma lo le ngā lue ma lo le tauatai ma lo fo le Onosai le whiau male ngā luenga le atua. Whamalo atu i lewa pasi o lewa Korea, ia o le au ave vaa, mai lātou u malava au ave taxi, ia i lātou u malava o le tautai o le ala, o le whiangai ma whimalanga inga ilunga o le ala niva inga o le aso. Ma lo le Onosai, ma lo le tautua tunu, ma lo fo i le lau pale, au whengai ai ma le nefo i wai taimi pisi o le soifuanga leo o tātou iai mo le atupo i le whamaloa le tautua ma le unanga Global Kingdom TV i ali im tamai tai fo mai o ali im tamai tai whai a onga lātou umalava o lo whengai ma le tautua ina o si o tātou atu nuu whamaloa le taupati le nefo i wai aso o tātou iai leo o tātou wang mai le masina lon sifulo le tausanga iau tau whengai pēa ma le tautuaina o si o tātou watu nuu. E alaua ngai atu tātou whamalo nei vaenga o le awhiawhi. I le paia ma le mamalo si o tātou watu nuu. Ia, ma whamanatu atu e saunga le mu, awane ngalo i ate oe o lo o iou lava a ao le saunga le mu oi ma lo ainga. Ia ngai atu mauta malawa le awhiawhi, le sfoi. Whai lewa e angatu whalwhenga luenga nei vaenga o le awhiawhi, whai le mu lo sa. Whamalo atu fo i mātua, whiangai ma le ngā whatauri maina o nei whanau a onga mai lava i le tae ao o le uli, le o mai i le nei a fiafi mālo whai o whaiga, mālo le tausi, mālo fo i le Onosai i le mea lofa le atua na mai tausi whapempele o i lātou o le lumana. Ia, mālo a fua i lau maua i le Sofa malo tātou li o Yesu Keriso e toi o whalofa whatalofa toi tātou ainga ma lo le ngā lulue. O le fiafi o vi inga, o le fiafi o le whaafitai, le fiafi o le whaafoi o le whaafitai le tua, o le aua mapu mai ngā luenga. Lātou umalawa le anau seu fo i tute ma ngā luenga o le nei aso. Mo le tui whamaloia i lātou u malawa o loo. Whai ona mafuta mai lunga o tātou au nanga, lunga o tātou website, lunga o tātou YouTube channel, e maise leo a pale mai lunga o tātou Facebook live. Ma lo le Onosai tute mwhaiwa nei aso leo ua tātou iai i le whawawina o tātou MANAI, MANAVA o ngā luenga. Ia wale tāpena ina o se kuka. Ia, mo le anga i ato tamai le ainga e mesfoi o i lato umalava sa usu le nei aso i ngā luenga. Ia, leua anga i ato tātou whamalo, tātou whaamnatu masani i le nei vaenga o le whiawhi. Au nei ngalo, whaso ato tātou pokalame, masia ato tātou pokalame i woma ainga, ina ia tātou ngā lue whatas au wale momoli ina o le whina ngalo le tua po tala lei nai o tātou tangata Samoa. Mai a tātou whatunga lea i on tātou anga e toile inisi whamanatu masani o tātou au onanga i le nei vaenga o le afiafi.
tātou o le ola fia lava i le lii, e le isi me sili atu na ilo o le vaila au au ngā nā o le oli ma le fia i le lii. Whatalofa atoia ana tongia, mafuta mai nei vaenga le fia i taltonunga le ua mata o na whata o toto whanga nei pō i le malo tele o Amerika. Ia, manu ia tele whai ngā malolonga ana whaftai fo i mo le langolango ina o tātou nanga i le nei wa yaso, malo le soifua muia. Oli lava i le lii o le tātou malosi lea, awane ngalo ia te oe, tātou whai me fia, tātou oli le lii, peon tātou anga i atu ne fiafi, tātou MANAI o le MANAVA o GALUEGA. Mai tātou whaasoa ne fiafi, Onosai ma faamalosi pea. Ai o le tali o le Onosai ma faamalosi pea. Oli le lii, le ase mea sa lua whawhia ngai ne yaso, ia e oli pea o i le li, o ia na te whaia mea le lei, o ia na te wha mai te ina mea le lei lo loto malofina ngalo. E le ise mea e vau ia ailo oli le li. A ea, whatalofa tuai inisi o tato ainga le wapale mai lungo o tato unanga nei vaenga o le afi. Whea lava se mea lo e mafuta mai ai, wha manuia atu le tua ia te oe vai le kuka i mū, whapea foi o leo e mafuta mai tono whalwhainga luenga. Ia manuia le whianga iai mga luenga o le nei e fiafi. Pese lea, au alofa atoa ia te o tau malawalo mafuta mai le nei e fiafi, a wale wha wina o le tato o nanga.
Ioi. O ia lava o tātou maua ele Onosai mai faamalosi awa o ia na o mai le ola ia te i tātou. Na fio mai nei laulange na te tau ave o tātou te ngā mo tātou avenga ia tātou Onosai ma faamalolosi pea. Fata alofa atua i le tina ia sara la salo mafuta mai nei vaenga o le fiafi. Mai spoiniso le tātou ainga o le maua atu le vaai ele o lilo o i le silafanga ale atua. Whaamanuia le tua ia te o nei vaenga o le afiafi. Ua mali e foki e papa wha tolo tolo ngā Ilo soi fua foina mai boho tangata Patalo fatu sio to fini ya naia sa lele se fulu yupu mafuta me Amerika Samoa nei vaenga o le fiafi. Ile malea fatalo fatu foi le tina ya ta ele to filau savea mafuta mai palauli. Vaito muli sa vai ma lole soi fu manuia ma lo foi te talo fatai ta kwai ya ofenga yai ma le vala awina. Seisi sa lua e se sia il nei aso ia ver nei pese toi to mana toi le lofo le li ma ia tatu fa mangalo ma fa mas fa penao tatu fa mangalo atu ia le lei lo tatu va malisio tatu so tangata na ia mfaio na lo fangia i tatu le li mai so va tatu ma tatu fa nau o va tatu ma tatu tua oi e le anga le leo le tua au ne ngalo ya te tātou o ia na mo ia lofa mai ya te tātou ia tātou fa mangalo atu ia pa fa yeisi na lua e anga le aso ia vea le taimi e te talo leo ai le tua ia fa atu sau tala i le tua fa mangalo mai oe e fa penao na batu le file mui le loto lo uso
Hallelujah. Lima sultasi minute te ai le tulai fa. Te iwa minute ona tale le tulai lima. Tale tulai lima ona tatou wanga ilole tatou manai o le manava o ngā luenga ne fiafi. Ia o nei fatunga, ia e walofa toi ate o tau malava safia ngai ma ngā luenga o le nei asu. Ia iai leanga le lei o le atua ia te o tau au whianga iai ma ngā luenga whai wiu. Ia i fo i le file mu o le atua ia te i tatou tono tatou a inga e maise o le alava se meo o lua whianga i le nei taimi. Ia iai leanga le lei o le atua ia te oi. Tato iai nei vai tau I taua ma misa o fe vai a inga o onge ma whaamai ai a tatou Onosai ma faamalosi pea o lo o iai lo tatou faamoe moe ola faamanui atu le tatou ainga nei vai inga o le fiafi tale tulai lima o tatou anga ile le tatou manai o le manava o ngā luenga. Tatou tau pea le tau ale lei e o mai whainga tā e o mai mea tingā e o mai mea o ona I tatou savalinga ai a tatou tau pea le tau ale lei whatalofa atoe le sunga I whawhiangainga I alu I lua ma futa mai nea fiafi me le pone whatalofa atoe sunga I whawhiangainga I a piven ka pisi whaftai ma futa mai I le neiva ainga o le fiafi ma losa I fuamuia I le sunga I whaiwhau manuia foi fuafanga toi o le nei e fiafi.
ia tātou tū mau, i lo tātou wala awina, o ame o mai ia tātou tau pea le tau wale lei. Mo le toi foi le whamalo ma le whaftai, whatalo whatuai le ainga o le tua, matau aina, whaftai le mafuta mai, ia mese i lātou malava ua le mau atu i le vaai le nei vaenga o le afiafi, whatalo whatu le swafa au le lei o Yesu, esel tau au le lei nei vaenga o le afiafi, le anga i ato le tātou manai o le manava o ngā luenga. Ia lo te vai atu. Ia o loo sangisangi fia mai lava si o tātou ainga i nei whatunga, e whanofi le mua i fo il nea fiafi, vai le kuka i mu, pau a le o le whamanatu a, i alo ngā foi wa ai alu atu toi ina le i vela se kuka o le fiafi, i a tautua nā o lo tātou iai i aso amuli, o lo tātou iai i aso muli o le ua tātou ai i whailonga o mai foionge ma whaamai, e maise o puapua ngā ma whainga tāu o mai i a tātou tau pea le tau ale lei, peo tātou whaasoma, tātou faamalosi nea fiafi, tātou Onosai ma faamalosi pea, peo la Paulo i a Timoteo i a Onosai me ti ngā ai, whaapeo stangata tau ele lei a Yesu ke riso. O upu ia la apostolo na puapua ia ilo na tali i whale nganga o Timoteo. Ina ia faamalosi ai le tama, ina ia faamalosi ai le atali a wae le isi e mawhai o na tauina le taua ilo na malosi, po lona iloa malona tamai, o na o lea nganga pa ia o lea tua. Peon tātou whaafonga lea son nafi i toi upo toi ina ilo na tali, o le mea le leu o a vatu i ate oi, e te tausi i ai, i le fesoasoa ni mai o le nganga pa ia wai totonu i ate oi. Po le ala le tele o mea alofa tele o ta leni, a le ai le fesoasoa ni a le nganga pa ia. Ia e fai fu asi a tatou mea. A lea fiafi, ia o le tatou autuna Onosai ma faamalosi pea. Ia a msalo, peto e luon tatou fatunga lea. Ia on tatou wanga, ia ilo lea tatou manai lea fiafi. Ona o lea lava e. Ia, sangi fia mel tatou ainga ma request mai foi na ipese. Ia le tua. E mei upo nei whatunga e ifo tangata uma ia Yesu ke riso, ia mai le au na le atua sunga ia whaamnutu tanga le vau. Tātou alalanga fia fia ia Yehova, o ia o le kapa, o lo tātou o lo tanga, e whaava vaulava. Ia tātou atu, i ona luma ma le vinga. Ia tātou avatu, i le atua mamalu, o vavenga ia tau atu. Ia i folela, ifo mea uma i le tua pule au au, le tua le langi ma le lalangi ma lalo ifo le lalangi. Ina o tasi minute te e lei tu lai lima le nei vaenga o le fiafi e toi whalofan whatalofa toi tātou ainga. Fia lava se tulu inga o le nei lalangi o lo e whaafonga ma mai moa mai nei vaenga o le fiafi. Ia i le swafa manu ma lo Yesu ke riso. Tātou te laulua sila wha ia nei fiafi. Whaamanuia le tua i lo mafuta mai, e le anga leo le tua i lo mafuta mai i le tātou manai o le manava o ngā luenga. O le samino noto, ma o le langi e feo a isolo, mata matangi e fa, se i manava mai, o le ola
tua o atu maunga ngongoro mai le sami mala au ia tau fai pati e whaputulaina e iova o e wa tau aso e whatutu saoina o e ua whanolo e alofa o ia malea mi o tonu ia i folela lola ni rua i le atua o atu maunga ngongolo mai le sami mala au ia tau fai pati ia i folela lola ni rua i le atua o atu maunga ngongolo mai le sami mala au ia tau fai pati ngongolo mai le sami mala au ia tau fai pati ngongolo mai le sami mala au ia tau fai pati Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Moni mawhamaoni e ifo tangata uma ia Yesu. Aya. O le na onosai lungo o sa tauro ia te tatou. O le na le ma. Ai na ia au maia le sa'alotonga ia te oe ma'u mai tatou uma. Ne o tatou maua le manuia. Leo o tatou sapa itali e ifa manuyanga le tua. O fea lava se mea lo e au nai, mai tau tu ai le tua, au ane ingalo ia te i tātou, o le Yesu na ia whaia le wawenga i lo ainga, na ia whaia le wawenga i o tātou tangata, leo o tātou sapa itali ai, le nei, vai tau o soifuanga o lo tātou iai, o le ale whainga tā, o le ale onga o me o mai, ma whawhitauli e o mai, e le ise me whainga tā ia te ia. O le tātou whatunga muli lea, o le tātou anga ilo lea, e le tātou MANAI o le MANAVA o ngaluenga. Whai mai ia le nei whatunga e maua ia Yesu. Ia, mai tamaita i lea o witness, tū tanga le wau, e maua ia Yesu. A tālo whatua i fo e nei taimi, ia i lātou malava o lo mafuta mai, e ileanga leo le tua ia te oi, awani i e toi al ese mal tatou ko kalami le vai ngole fiafi leo le anga ia tu le upo le tua mo oe malo ainga They are all almighty oh let's solo for ilela oh I feel outside my fight matai malimai Le ai se usofa ama fana fana Etali mai o mafatiana Sauno ai Yesu Talo fatu i tato ainga mafuta mai sa moa Iai li tali ngā malo Ia whaasasulu le malamalamo ke wiso ma whailoi tangata tātou te maua mea uma ia ke wiso Yesu. Sema futanga
mapeau elana Yesu malona alofa Na maliu mai au mai leola Ona alofa Alofa Yesu Alofa Yesu Alofa Yesu E mauai le filemu Ona alofa Alofa Yesu Alofa Yesu Alofa Yesu E mauai le filemu Hallelujah, hallelujah, amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ole, whātungana e maua ia Yesu, e maua i a ao tātou li i whaola, le tali o lo whawhitauli, le tali o tātou mawhatianga, e maua ia Yesu, mea uma whamalo longa, le lava se meolo e nau iai, e maua ia Yesu. Au taitele, whatalo whatu o tamaya le atinu, malo fumfulu, mafuta manivaenga o le fiafi, whamanuia le tua i le mafuta mai, sputasi minute te ele tu lai lima, ia leo la tatu wanga ilo tatu manai, le vaenga o le fiafi, ia awale tatu manai, au ni ngalo ia tu oe tau le tu lai fitu, o le tatu la aia tupu, o lo tapena ina isunga i whawhia ngainga. Maila i o le tātou faamalosi ni e fiafi peo na sila mai ai. Onosai ma faamalosi pea. O se autu lea ua whiwhilia e tātou po kalame ni e fiafi. O lea ua amata o na tātou wanga atu i le whai unga o le nefo i masina lon sfulo ni tausanga. Ai a tātou onosai ma faamalosi pea. E o upo le apostolo i lona tali i whale anganga o Timoteo. Lo watali ia Timoteo ia e onosai me tinga ai whaapei o stangata tau le leia Yesu ke riso o a mai oe sa moa ni vaenga o le fiafi o a vea oe o stangata tau e onosai o a vea oe o stangata tau le leia Yesu o a vea oe o stangata tau e faamalosi pea e le whaavaivai e le solomuli e le thiungo fie o a vea oe o stangata tau e le leia Yesu e na te le whaalave laveina mea o le nei o langa ina ia e whaafia fia i le na filifilia oi wa peo upo a le apostolo i lona atali mai e a Paulo i a Timoteo a waile aise tau i le tau ana te whaalave lavea e ia te ia i mea le nei o langa ina ia whaafia fia o ia i lea na filifili a te ia e whai matangata tau. Toi whamnatu le ia to e lea fiafi lo ainga le tino ke riso e upa ia ma leo whatuatua o oe o le tangata tau e le leia Yesu o le na filifilia oe o le na filifili tātou e whai matangata tau e le lei a Yesu ke riso. Vi ia leli. Le ala fei mai ia le apostolo i lona tali. Timoteo, a fai fo ia fi nau se tasi le fia malu. E le fa paleina o ia pe a le fi nau e tusa ma le tula fono. E fa pena u male le taua o lo tatou tauina i le ngata fo i le tu i taalonga pe i ona tatou fa fonga i le fiafi. Mai ia le fionga le tua. A fai fo i e fi nau se tasi il fia malo. E le fa paleina o ia pe a le fi nau e tusa mal tula fono. E fa pena uma lava le tatou taua. Le taua o le tala le lei. Le taua fa le anganga o lo tatou tauina. E le mawhai o fa paleina i tatou. Pe a tatou le fi nau e tusa male fina ngalo le li. Pai fo i lea i le.
I so se ta'alonga lava ma so se whaanga tama. E finau lo se au pe finau lo se tu. E le tusa mal tu la fono. E le manu malo. E le wha manu iaina. E le wha paleina. Ai sea. Leanga lea whai maili wha mnatua Paulo ia Timoteo. Timoteo a whai fo'i e finau. Se tasil fia malo. E le wha paleina o ia pe ele finau. E tusa ma le tu la fono. O le whamanatu la nā ma le toe whawhangu nā mo tātou nea fiafi. Tātou Onosai. Tātou faamalosi pia. E iai nisi o tātou ainga masalo na amo mai lava le amatanga o tausanga po o le fia tausanga ua mawae se avenga o lo e amoina. A ia whai pia oe mtanga tatau le leia Yesu. Ea, o le tangata e Onosai me tinga ai. O le tangata e na te lea, whaalave lave, pe whaalave lavea e ia te ia i mea le nei o langa. O le tangata e na te lea toi whaatanga ina lon tuanai. O le tangata e na te lea toi whaatanga ina mea o lona sio manga e whaalave lave i lona wala awina. Ale whai maia le fionga le tua. Mai Paulo, Timoteo, ina ia whaafia fia o ia i le na filifili ia te ia. E whai matanga tatau. A whai lau tātou, o oe mao stanga tatau. O e whaafia fia i le na filifilia oi. O a mai o le nea fiafi. O le MANAI na o le MANAVA o ngā ruenga. O e whai mai la fionga le tua o le ngā lua i whanua. E tatau anua mua i maua e ia le fua o lona whanua. I ia le li. O le faamalosi na o le whaasoa na mo tātou nea fiafi. Pei o le tātou MANAI le aso nafi, le whai mai Paulo. Timoteo, ia e manatua le upu o le ola. Ia e manatua mea na e whaalongolongo mai e ia tea. E whapena uma le fiafi nei. Lea foi wato e whamanatu mai le apostolo i lo natali. Timoteo, ia e mawhau i mea na o whai atua ia te oi. Ona fua ina toa i lea e lea li ia te oe lava le loto matala i mea malava. Amene. A whailau tātou sanga te tau le lei a Yesu ke wisu. Mo tātou mawhau le upua le atua i le ao a toa malipo. Ona fua ina mai lea e lea li ia te i tātou lea. Le loto matala i mea e te iloa i mea o lo tutupu i tono o lo a inga. E te iloa i mea o lo tutupu i tonu o le kalesia. E te iloa i mea o lo tutupu i lo sio manga e le tusa ma le fina ngalo o le tātou li. O Yesu ke wiso. Tasi lea mea taun tātou te talo i le li i au mai a te tātou le loto matala. Amene. Vi ia le li. Femele i o Paulo i lona atali. Timoteo. Ia e manatua Yesu ke wiso. O le whanau lava ta vita. Ua whaatuina mai o ia na ye woti. E tusa ma lau tala li lei. Amen. O upu ia le apostolo na matua i o le loto ma hafua ai se tātou MANAI le fiafi. Tātou Onosai. Ma faamalosi pia. Te le malamalama i mea ngai te koufu ai. Te le malamalama i mea ngai whafsanga i Malaysia uso. Te le malamalama i mea ngai koufu ai lesi a inga. Ia tātou Onosai. Tātou faamalosi pia. Mai leo Paulo, Timoteo, ia e manatua Yesu ke wiso. O le na whaatuina mai o ia na ye woti, e tusa malau tala le. Mai leo Paulo, o le mea leo o ti ngā ina ai, Timoteo, o le mea leo o nono tia ia, o le mea leo o peisia i se pangota, a o la fionga le atua, e le noa tia lava, o te faamalosi atu ia te oi. O te ai oi atu ia te oi Timoteo, e ui o lo whapenao no tioa, peisia i o se pangota, a o le afionga le atua e le noa tia lava. Amen. Ni ia le li. Ni ia le tua. Pai foi a o na malanga whanau pe malanga seisi e pele ia te oi te vili.
e te walaau iai e te faamalosi ai le upu a le atua, e te faamanatu i lau whanau san o le fionga le atua, te faamalosi atua ia te oi, pe ngā umane a Paulo lina whailo nā tali, whale a nganga o Timoteo. Ea, o a mai lau tangata tau, o whai o tangata tau e le leia Yesu, e i o le apostolo Paulo. O leo o tinga ina, o ina no tio a o e peisia i o se panguta, a o le fionga le tua e le no tia lava lea. Ameni, tātou Onosai, tātou faamalosi pea. Peleanga, whai mai e le apostolo Paulo ia Timoteo. Timoteo, o le mea leo te Onosai o te Onosai ai mea uma ona o le au filfilia. Ewa ai le e ui whainga tāma pōpuanga. E le iwa ai ma whaalongolongo tinga. Aina ia Onosai mea ona o le au filfilia. Amu ia oi, amu ia i tātou uma. O tātou maua le manuia ona o i la toua. Whailangi fo launga. Dale ua pale mai le pale o le ola. Aisea, na latou Onosai ia whaafitauli, whaingatā, le saua inga, ona o le au filifilia. Amen. Ina ia maua i latou lava le ola o lo iake riso Yesu, ma le manuia e whaavavau. Upu ia le apostolo. Na ia apua ia toilo na tali ia Timoteo. Timoteo, o leo o tinga ina, o ina no tio a o e peio se panguta, a o le afionga lava le atua, e le no tia lava lea, o le mea leo te Onosai ai mea uma, ona o oi, ona o au, ona i tātou uma leo filfilia, ina ia maua i tātou le ola o lo iake riso Yesu, male manuia i whaavavau. Amene. Ia tātou Onosai, ma faamalosi pea. E leo toi mamau se taimi, tātou te leilo po le ale umi. Ai auani o tātou, auani o tātou whaavaivai. Auani o tātou solomoli se mea. Auani i tātou, auani i whaamata uina i tātou i ni mea o le nei o langa. Amen. Pe o mai leonge, o mai mai ma whaamai, ia whai tātou matangata tau e le lei ia Yesu Keriso. Halleluja. Amen. Mele o le apostolo Paulo lonsal Timoteo. O le upu moni le nei. A wape a whai tātou te oti whātasi maia. MANAI ai o le tali. Tātou te ola whātasi ai fo i maia. E a whai tātou te Onosai. E whai fo i tātou matupu whātasi maia. Pe a whai tātou te whaafiti a te ia. E whaafiti foi o ia ia te i tātou. Amen. Praise the Lord. I ele tua. MANAI e whaperetania. Mai le whaperetania. This is the truth. If we die with him, we will also live with him. If we endure hardship, we will reign with him. If we deny him, he will deny us. If we are unfaithful, he remains faithful, for he cannot deny who he is. Well, amen. If amaoni lava Keriso. Me altala l'apostolo lo natalifa le ngango Timoteo. Timoteo ole upu moni le nei. Awane i whaaseina oi. Awane i whaatu waleina oi. Awape a whai tātou te oti whaatasi maia. Tātou te ola fo i whaatasi maia. Pe a whai tātou te Onosai. Pe a whai tātou te faamalosi pea. E whai tātou matupu whaatasi maia. Oka se manuia i nā tele. Pe a whai tātou te whaafiti ia te ia. E whaafiti foi o ia ia te i tātou. A whai ele whaamaoni tātou. E whaamaoni pea lava ia.
e le mawhaia e ia o na whaafiti i ate ia. O le alofa nao ke riso. O le alofa nao Yesu i ate i tātou. Le ua ia au mai e le manuia. Una whanau i le loto le neiva inga o le fiafi. Ia wase manai mo tātou. Amen. Ia tātou Onosai. Ma faamalosi pea. Wa faamanatu le ala apostolo. I lona tali i le ngango Timoteo. I loa le ala apostolo. E le whaingofia le ngaluenga. Amen. A tātou wofo i tono le fionga le tu. Me lai o le apostolo i lona tali le ngango Timoteo. Timoteo. O le mea leo te faamanatu atua ia te oi. Ma o tau tino atua ia te oi lumo ro'wali. Awane ia. Awane i fefina wai upu ele se au ngā. Ai faa se na ai o e faa longo i ai. O le fe aula le ale tau fele apostolo e faa malosi e le lona tali. Ina ia fai atu i le kalesia. Amene. Awane ia. Awane i lato fefina wai upu ele se au ngā. Hallelujah. Ia. Awane i avese ina tatou mana i lewa inga le fiafi. E tasi le wha mauninga o le upua le tua. E le tipeitinga le upua le tua. Mai le fionga le tua. Awane ia. Awane i latou fefina wai upua le aise au ngā. Ai wha se ina ai o e wha longo i ai. I ia le li. Ai a sileona. Ia e tau mawhaina ia vea oe ma leo fia ma iai le tua. O le whainga luenga i leise me mai natea. Vai tonu ina le upu moni. That is the will of God. O le fina ngalo nao le tua. Amen. E pule ao i lautani. A o wha soa ma wha mnato po kalame nefiafi. Lea na popo e to le apostolo lo natali. Timoteo. E kalesia Yesu. O te whaamanatu, ma o tau tino atu i lumo leli. Aua ne i fefina wai upu ele se au ngā. Aia, ai whaasisei na ai o e whaalongolongo i ai. Mai lola i o Paulo lo natali, Timoteo. Ia e tau mawhaina ia vea oe ma lewa fia ma iai le atua. Amen, i whawheonga whainga mea. Usi ta i le meua, so sonia to ile nganga o le tua ia te oi. O le whainga luenga i le ise me mai. Natea. Nate i loa vai tonu wina le upu moni a le tua. Praise the Lord. Amen. I ele tua. Le whawheonga onga breakdown na lo vaenga ia le whai mai le apostolo po. O le whaingofie ia. Whai mai leo le apostolo lo natali. Ia e tau mau ma upuleanga ma le leaonga. A wae tupu atili aile a mio wha le mata. A fia la tātou e tau tala i upuleanga ma upu e le iseaonga. Ia e atili e ona tupu le a mio wha le mata i ate i tātou. E le malolose i tātou i lea. E le a mio atua. Ia le li. E whaila si onga le vaenga len whamnatu e Paulo ia Timoteo. Timoteo, ia e tau mau ma upu leanga ma le leaonga, a wae tupu atili ai lea mio wha le mata. Ma ia e mataala. Amen. Ia e mataala i sosteini. A wao lato upu ea, e a ati e peio se palapala. Amen. Hallelujah. O ala tau upu e a ati e pei o se pala. I ele li. O upu e luanga ia i konguinga. E se male onga upu na ia i tonuina. O na ia ile. Fe mai. This kind of talk spreads like cancer. As in the case of MANAI and Philetus. Mai vai le ia. O alato upu fo ia ate peo se palapala. E iai mo umenio ma Philetou. Mai la ia o le fionga leto. O i la ua ia. Ua se le upu moni. O lo whapeani.
ua mavae lava le toe tu ua fa'aliliu ese ai nisi tagata i le fa'atuatua amene mea la le fa'atua i tatou te mata ma tatou Onosai pea i tatou faamalosi pea e fola le mea ua uma o na a'o a'uina ai oi moli mau pea le mea moni ua uma o na a'o a'uina ai oi o le tatou te fa'atalitali te fio mai tatou li'i o Iesu Keriso ai e tatou matala ma o latou upu e ati e pei o se palapala e ala ia upu nana umai ai o umenio mfiltou mai lo la i o Paulo o i la ua ia ua se le upu moni ke ale wingo natala so lo fai mai sa o le wali ia ua mawai le toi tu ua mawai le toi fio mai o le li ale ua fa'aliliu ese ai nisi tagata i le fa'atuatua pe a tatou le matala pe a tatou le tatalo amene di ele tua glory hallelujah o le mea lea na fa'amanatu mai Paulo ma tautino mai le apostole lona tali ia e tau mamao ma upu leanga ma le lea o ngā e au te manatua i asio matou tina taitai ua whailangi fōlaunga ia te le se sao i le olanga so se taime sa vali mai ai tina e wa ai mai a te i matou tala noa tala le tina e o loo teu pe i loo loto tala le tina e sao lo tina po ai lava i tau mai ai a le vi ia le atua i tau tala na e whai awane i olo e oi e oi tau ainga a le vi ia le atua i tau tala na e whai ia malolo le ale winga tau ia pe ia o le faamalosi lea fiafi ia e tau mamao ma upuleanga ma le lea o ngā awa e tupu atili ai lea mio faale mata o le mea e te tautala ai o le mea o te tautala ai e tupu ai lea mio faale mata o ia te ea e tau au ina faa se ina ai ma ia le li te peila o le waenga ia le fe mai l'apostolo i le Timoteo matala awa i la ua ia ua se le upumoni o lo whapeani ua mawai lava le toi tu lea la ua whaaliliu e se ai nisi tangata i o tele i whaatuatua me lo lai o Paulo i Timoteo ai ui lava i lea o le whaavai mau o le atua e tu lava lea si e tu mau ale mea moni e tu matila ale mea moni le upu moni ai sea na ngalai ai le whaailonga tala na le apostolo Paulo whai a Timoteo o loo iai le nei whaailonga o sila fia ele li o na lava tangata ia o ese le amio leanga i lato uma o e tau le suafa o ke wiso tala na le apostolo Paulo ia hoi le wingol tala a whapeo tātou le tātou te tala noe suafo le tua suafo le li le alo ma le ngangpa ia so uma le ala whai mai ia o ese i le amio le anga i lātou uma o e tau le suafo le li o le whailonga lana le na umai e Paulo ia Timoteo ai ui lava i lea o le whaavai mau o le atua e tu lava o le mea moni e malosi mea moni o le whailonga na meila i o Paulo Timoteo au aua sila fia e le atua o na lava tangata ia le winga tala ia o ese i le amio leanga i latou uma o e tau le suafa o ke wiso amen e le faamalosi au nei upo le atua e lako fefo e se ngangana o te ngangana ai amen ia le atua mele i o Paulo o le whailonga na al manai ai o
le te unga menga le apostolo tala mai ai le na o ipu auro ma a rio wo le faleteni a o ipu la au ma mea o isi wa tau le leia a o isi wa tau le ngaina o le ala wa fa tusaina me le apostolo ia tatou o tangata ile ipu le angai fai mai ia le apostolo Paulo ai se tasi fa mamaya te ia ai nei mea e fai o ia maipu e tau le leia maipu e fa saina maipu e au ngā mo le li maipu o saungia mo galuega le lei malava amene e ale wingo tala ia e sola ese itu ina nau o tau le lea ia tatou tau sisi atu i le ami o tonu ia tatou tau sisi i le whaatuatua ia tatou tau sisi atu i le alofa atoa ma le ana atoa ma le fi le mu o keriso whaatasi mai latou uma o e wala au i le lii ai le loto mama amene ai vai il manino le fionga le tua ese mal fa maoni o le tua ia te tatou malava amene vi ia le tua mea ia esola ese itu ina nau o tau le tau sisi le ami o tonu mal fatu o tua male alofa a toa mal file mu fa tasi mai la tou ea o e wala au i le lii ai le loto mama. Praise the Lord. Amen. Whaftai atu tato ainga i le whasoa mai a whamanuia le tua moni ma whamaoni. A o le whamalosi nā mo tato ni vaenga o le fiapi. Ina ia awane i pei tato o tangata i o whatusa i e Paulo tangata valea tulo mai la yo Paulo Timoteo a o sailinga o e valea ua le a o ina mai ia e alo ese ai a wawa i loa mea ia e tupu ai lea fifi naua inga. Praise the Lord. Ia tatou alo ese ia o onga a tangata mio faale mata a wa le wa i loa le apostolo tangata ia e tupu ele a fifina wa inga tupu ai mahasenga e tupu ele misa le ala avatu le maule mo o le fiafi nei sa mo le tunu peli mau ai nai fai upu e lua sumarfa fai mai lola i o le fionga le tua a wa e le tatau o na finau o au ngā le ali a ia anga malu i tangata uma ia mawhaia o na ao atu ma ia Onosai. A servant of the Lord must not quarrel, but must be kind to everyone, be able to teach, and be patient with difficult people. Hallelujah. Amen. Vi ele tua. Awala ni faseina i tatou. Ni te ua tonu i lo manatu ia mea o tatou wava ai ma faseina i tatou whalongolongo fai mai e tatau ona su'e mea moni, su'e le debate le o ai sao ai se ale fai mai le fionga le atua a wae le tatau ona finau o au na le li a ia anga malu i tangata uma ia mawhaia o na o atu ma ia Onosai ia o atu ma leanga malu i e o finau mai. Amen. Ewa ai le MANAI o le upu ale atua mo tatou nia fiafi ai e ngisi foi le finau ma ia o pea ai awani o tatou fe finau wa i le upu ale atua la ngā le fai mai le fionga ale atua ai alu i tono fai upu e lua sumalfa a wae le tatau o na finau o au na le ali. Praise the Lord. Ia te le ama le wau tatou savalia lia fiafi e wha maunia e le tatau o na finau au na le ali a ia anga malu i tangata uma ia mawhaia o na o atu ma ia Onosai e umari nei tusi o tatou whalongolongo fai mai Onosai ia whamanuia le tua i atu o ele ne fiafi whamanuia le tua i le
mafuta mai ia le ali awala nei faaseina le tatou faalogologo ia o aʻoga a saʻiliga o e valea aia tatou alo ese mai ai wa le fe mai le fionga le atua Paulo ia Timoteo auau o iloa o mea ia tupu ai le fifina wa ina awai le tatau o na finau o au na le atua a ia nga malui tangata uma ia mawhaia o na ao atu ma ia ono sa ia o atu ma leang malui e o finau mai wa ile mana ia ele whaapea a finau mai tangata o tato finau atu po ile iai a finau mai a o atu ma leanga malui. That is the word of God. Upuna le tua. Aisea, leanga e mawhaia e le tua. O na fōa i atu ia te i lātou le salamo. Ina ia lātou i loa le iai le upu moni. O te poli. A finau mai a o pea. E le o sa tātou ngā nuenga. A o le tua ina te a. A o le atua na te fōa i atu ia te i lātou lea, le salamo ina ia lātou i loa ai le upu moni. Amene, vi ia le li. Mai vai le MANAI o le fionga le tua, fai mai lo le i o pou. A ola ke me salamo ai, mai loa le iai e lātou le upu moni. O na ala mai lo le o lātou na mumoe, i le mai le ti apolo. O e ua maua e ai, ua maua e ke wiso. Ne ia whaia lona lava fina ngalo. Tātou te le whaia ngaluenga so tātou malosi, tātou te le whaia ngaluenga so tātou watamai, e whai mai i le fionga le atua, i a o atu ma leanga malu i e o fina mai. E ma whaia lava e le atua, o na fōa i atu ia te i lātou le loto salamo, ina ia lātou i loa le iai le upumoni. Ina ia lātou wala mai lātou na momoi, i le mai leia ti apolo. O e ua maua ke wiso, ina ia whaia lona lava fina ngalo. Amene. Ia ole, faamalosi nā mo tātou nea fiafi, Onosai ma faamalosi pea. Ia vea i tātou stanga te tau e le lei ia Yesu ke wiso. E le faalawe lavea e ia te ia, i mea le neila rolangi. Ina ia fia o ia i le na wala awina o ia o lo tātou walii o Yesu ke wiso. Ia, whaftai tele tamā nea fiafi o le mātou MANAI lea. Le aua le lea atu lau upu ilunga le ea lo mātou tua. To tonu o mauta malawa. Te talo le li ia nganga pa ia wha atoe oe le lea atoa le nea fiafi. Ia ilo mana. Whailoa lo a ao whaivavenga le tua ina ia mātua. Na ia mātou alo ese mai le tua. Ia mionga i la tau whaale mata. O mātou tatalo le li ne fiafi. Whawhitai ono lau upu. O mātou whaalongo ai. Whamanuia i sio mātou ainga. Whamanuia le Samoa le atu pele. Whamanuia le tua i au whai ngā luenga. Lo tuntangiolo a wale upo le ola tau asuina pea o le ipu vai o le ola a wanganga o Samoa whamanuia le fiafi tu mau ia te oe le viinga nei maso umai o i whaavau lawa a pede ma mene ia mole atu le nganga whaataitele le fiafi tato ainga i le faamalosi malo fo i le Onosai malo fo i le lava pale i le tātou au nanga i aso. Tasi mo le atu whaftai tele le tātou ainga mafuta mai lungo penga te whailangi a whatua i a Karafoe, ana tongia, i ele li a siutina i a Ropeta whaftai mafuta mai, whamanu ele tua i le ainga le vainga o le fiafi. Ia, mai se foi le uso i a Hans Kellen. Uso au auna, whaftai mafuta mai uso, whamungia le tua le ainga. Ia, mai la tau malava wale maua tulwa ai te rini, whamungia le tua. Ia, pe foi so to finele ia mali losa, whaftai, whamungia le tua le neia fiafi. Lani ta vita, God bless. Whamungia le tua ia te oe male ainga,
ia mas foi le iso au auna ia ulale na futo ulale ma futa mele afiafi lova tele atu mo oe male fale tua ia su nema ia o tatou au nanga na manai o le manava o galuega ia o le upu faamalosi na mo tatou ia tatou onosai ma faamalosi pea i lenei vaega o le afiafi ia whamanuia le tua le ase upu le ase tala o le longo malia lau whaafonga ia malua whale i lau finangalo fale o le tua lau finangalo ia wā sa tātou ai e maise ia fōi pē i le tua lona lava vi inga mai a tau nei o lautou wauna Pastor Mike whamanuia le tua nia whiawhi tātou whilai le aso a tae au lona taimi masan soifua mai a manuia